Spainin tu ni la impact engineer hong ke la Kuki channel ve zau si ke ma tracy to thain ka hindi mo ve tu ni la ge sign ne yo pu lo jem sai kholen True Love Theological Seminary College ha lecture hen ama to ke holim na cham chan ne te pa ma Spainin na phat man tam ta na hin la helai mo na ke ho to ke holim khom thai dinga na hong jin ka hin le men mi chunga ke pa tho ka hin se pa ama Spain nang ma chan chin mi pi hon he num de ka ta sanin neu khat na hin sei pi thai do ke pa me ke he kamen el sei khulen tin koizin el chu lo jim tin hen kapien he manipura mullen ukrul district nga mullen hen to he ka pa he jamang hen kanu he ve khuning hen ji kanai na hen manipur hen kazino he nei lo jem tin ka koi ben chani to kaneyen tu hen ka chate ni he alien nu he ning boy nem lo jem ka ten aneu pa he mango thang hen amani he manipura piang che lonen alien nu hen tu hen ba panin tu kum TDC tu aneu pa hen class 10 asim lai hi to a hi le ki pau min pa da ti le tu an neu tu hin na neu la ya hoi la ya le khana na sim ham a hi lo le za chan na sim hot ti ho ne se pi thai dio pam kapien he manipur hi wangen song gup la sagi kum chun Nagaland ka chauwen thil khat jin cha kale khasim na hi Nagaland hin mulwom hi high school kan ka hin class 10 jong mulwoma kunin ka chain chewa chu 11 ge hi kasimen cha kun chun 11 a kun chun theology kasim pa etai ki pau min ale theology la ma hi ipiti na hong do da chele na thim sil dan thu sim hi ne khat nei sei pi thai dio theology akalut he khot lo na khe yong ka hen kaneu la ya pa na theology sim dinga kana gut hen class 10 ka chai hi ka nga yung hen class 10 kong pass a he apply ka bol chu age jap ta he chun akum ki na he BTS ka sim pat hen it's a BTS ka sim pat chu 1979 heta 1979 na he BTS ka sim pat na 83 kuma ka chai hen tengle BD ka sim he 1987 na pat 89 ge kumni ka sim hen so he 1992 apat 1994 sunga kumni MTS ka sim hen chuan chu ka sim be lai atile lecturer hi anani wa pat na hin tum ham a hi lo le lecturer hi ti apat na hin tum kanewa kana tup chu Bible sim ding hin Bible sim de kana tup hin lecturer hi ding pastor hi di pa chu kana gel khan pun bidi khan chaya hi hobungen e sol na chu lecturer hi a chu lecturer lang hong hi hong khei do ti di dan hi atile pa tu ana to na mun True Love Theological Seminary hi na hin to pat dan thu sim chom chan hin sei pi thai dio kan to pat dan thu sim so hele 1989 kuma hi BD ka chai chaya hi KCC Nagaland sinonen kilol na nei wa ke hi True Love Theological Seminary a hi oya a solding ai wa cha ko na chu ka hong pai a hin ke yong pha ka sa ya chu hong pai ti da nei
atile hi china to namon TTS a hi EPP sim thei ham a hi lo le is asim na dinga hi class is at chan ngai ham ti hoi them khat ne hin sei pi thei di tua ka to na tulok theological seminary he all in restoration theological college ki to hin khomen ki bol khomen chahe atanoya restoration theological college ki bola Sirampur noya BD ki bola ta chu kichi khoma hin BTS simding ho hin 12 class achai le the tengle MD simding ho le BD simding ho hin BA achai le the BD simding hin orientation ng omkin in orientation apan the chu 12 class chai ho ki noin ama ha chun BD simu wa hele kum nga lut ki na hin BA chai so chun kum li a chai the hile TTS hi ni tampin ka hevin True Love Theological Seminary hi ka zawin a hin top la doi hi koima heding ka ta san pon atop la doi lang hi them khat nei sei pi thei di atup la doi hi chom sei the hin he chu Bible sim kiti ho bung sunga Bible sim hi ho na tong dinga ki ngai chajing hi a chu khat na chu ho na tong dinga simdo sa ding ti chu khat na hin ani na hi Sapawa Research Center tiwen MTS PhD ho ge ya hum ding hai tup le doi chu ani kinai a hi a hi le True Love Theological Seminary hi KCC no ya ham a hi lo le a uma hi le KCC vai ke vai hop dan them khat nei sei pi thei di KCC no ya hi ti di dan he chu KCC hin project tabang ya tham nei theological study bol na dinga True Love Theological Seminary ni ke phot da to restoration theological college hung ki bol be hi khat aitan ani na chu bu doctor tilun kimen dang yong Christian Hospital hong do in project chum khat hen banin nursing school khat dansi kiti khat hong do in ta chu mission bol na mun tam ta am kinin Tripura ayong missionary phai ke solwin ke sisin tengle missing kiti asama missing kiti ho la yong chun mi ki sol kin win Nepal yong te chun ke solen ta chu mun tam ta mun chum hai project kinia TTS RTC he project khat chula khat ta banga chu ke koi a hin hile ki paumin KCC hin mi pia dingin na to phatam ta abole ti movin a hile pathin ki ti hi mi na mu lo khule ke nga tham kha lo ti ilung sunga bawum he tin he ovin a hile nang gel da na hi pathin hi anai lam ta ho di he ta na gelam hilo lagam la ta ho di he ta na gelam chitu chale theology sang ta chi etan pathen chu omna chu gamla ta ai thein tin Israel te bang ai wa nga chu ama hi hon la ma hi ke ko ma hi a chu ama lung de ya ka chon he ti hi ge la ai le phayong ki phaje men tin pathen to ki wop dana ki ge la lung mon na yong ki nei de dan he a chu gamla ta ma ho sanga chu vela eko ma to banga pathen ho chu di jo dinga New Testament khanga ko na ki gel su ka he atile Christmas hi hung nai tan Christmas ki nai to thon in Christmas thul them khat ong ko dom nung vin la Christmas hi ai ho ku ki te la ho jong hin pha sot pi hin mangu vin man dan zap chum chum in ham i hin mangu vin a hile nang gel dan he pilam pangin ki mangle I phachum zo di vem I macha zo di vem tiana kela Christmas tu hi seidinga kho ta khat chu hen ai chu kum sot ta Christmas in mang ta ven
hei wangen kinel na thei cho phachom poi ti loi a phachom ti loi thei ta khat hin he a chu kenong ka sei nom lam ta choi thoin Christmas Christian mason anaman lo jewin ani khoyong he aki hachin thei jap tapon he chun hobung masa chun phachom chomen Christmas anamang wen hola hong chi phana he Christmas hong lom jap jap bom wen he chun yel china hele 25 December Christmas ai man he adi hanam di loham ti gel puma ke manga hi hin agel lungel thu ta gel hon manding le man lu ding ge ya gel ka jiw hin ai wang mi pi lungel ha jo na chu iman jing hin he a chu to hung ki dong banga chu a phachom lang ta man the na dinga chu Christmas ting le hen gol nok hi ti lang sanga he thupi nge ta ta ki hlanwa hem sem phathei thupi ho ki hlanwa a them zep theology sim bible sim all thu the zep ho he thu sei sa pha hen tu ma sang hen Christmas kum sot tai mang taw na he wangan Christmas a kisem phat na he ben khu a omong e ti ong he se ha sata he je chun kegel danen tu ban hen he the a le Christmas a thu se ho yong he len chil he han lang e pi khan to na the mi pi ma chal na the ya sei them dom ho he kipan sa le phadam ti chu ge le tu ma sang local church tor sung ho bunga upa elo wale milham ho yong he ina sei sa ho tamin ama ho he na sei ngai wa sei wa local church dunga he ina chi o he hiya ke ge la chi ho ya chu khan to ne hlom je mai dham ti ke len hiya to Christmas ho chu ki man di teng le theology sim ho he alo wala thu je ma sim ho he sei sa ta chu local church sa milham ho mai sei sa lo wa ki khel na thei sei do na dinga chu athupi atopi ho yong he len dia phade ham tin ko len he aje chu ke gel da den sermon ki sei preaching ki to yong he misiam na thei ta chu hi wangen a sei ho thui lo chu thep lo wa hele ki khel na thei yong he be se chum lo da hin bi khanin le khabu khat asunin English chu I believe in preaching ti hin to say pulpina to say sermon se kata sane ati hen at kata sane ati na chu preaching ho sermon ho aphachu me ati na hen mehem khel thei mehem sem phathe hi tia ase na hi ai yang wang to ka sei bonga chu bilham ho Bible changa sei do mai se ho hi ki khel na thei be se lo di dan hen hiya chu Christmas iman new yong he aphat chom theina dinga chu agil jema sei the mem ho boina kona hla do the dinga sei the ho them dom them khat asim sang dom ho he pansa ji dingin kelen he chuti han lang hele Christmas man he ola hong phachom jeb ba Christmas man je wa Christian hin ko kisim phat na yong thei dingin kata sanin he ken jong tu ma sang Christmas man ho he ko study kan bol jin kan we le jin he le Christian loi kha jong he Christmas Christian ti dam kumlung ka ya
hu in kai be se lo Christmas lighting hu in hung kai yong kamozin ai wa chu Christmas ke chai le ke chai kit ti ho he Christian tam ta kan muzi akagel chu ha chu Christmas hi apachum langa man ding he kalunga kan gel gel jing thu hin he che chu tua ka se ha chu Christmas ting le hin akilang chil tabanga he thu sei dinga them dom dom men khu akilha do na ding thu sei them dom dom ho he sei sa pha he ngai na a kumsi a kimang bang bang a chuman mai mai de helwa Christmas apachum dinga hitilama chuman dingin kadin he chan chu Christmas to dola ka se do mai Christmas to dollar pu lo jem sei kholinin aphat chum ding dana man ding dan thu tam ta isei pi uben achunga ki pa thu sei uben Christmas thu mama ka do num kin ale hepai hon tu lai khanga dinga advent Christmas imang jiu hinangin ipi lam panga na gelam manga chi zom pi jing ding ana gelam hi lo le aphat chum za dinga nga a ti lungel khat na hi sei pi thei di Advent Christmas wang he thu tan kan gel he ai wanga ken kanala dana chu mun khana le khasim khom Christmas mong ting le ki khen che ding hon ma ho om khom na wa aman ji dan wa kala la thu ta ko gel lo thil sia yong kan gel lo phachum ama amang ho chu na phachum langa aman pu le pha jing ta chu kanala hin ta chu papoya pha etiang chu thu tan kan gel khabe se en amang ho thu yeng ding kalai ahile tu lai Christian te hi adin haubung langa lot ki ta tin na adin haubung sing hi ki khen tal ki ti mai le hop dan khen achum ki khenin cho hi nang ma ngai dan ipi hi den adi ta chu ki khen na ho hi hon ibol thu ipat no he poi aje chu Christian himasa Europe langa kuna he haubung an ki khen sa hin an ki khena chu missionary chom an ki sol so ke wa Manipur dunga yong he baptist on an sol wa missionary ama hong long wa baptist hi sawa baptist ilut masau hin ya chu baptist anoma presbyterian ho missionary ho yong lu no ten le catholic ho an solu Methodist on and solo that's all a kunung sanga ha chom tam ta hong le to hi Kuki te la yong ho bung tam ta do tai ha chu e hon I bol I pat no he pon thum longa ko na missionary chom hong ji wa chu e ho Kuki te la yong ho bung chom do hin lam khana se dinga chu e ho kingo the yong be se lo missionary na achu baptist missionary na achu baptist pana presbyterian ho missionary hun achu presbyterian ho pan wa ta chu ama ho missionary ho na ha to na mon achu chom che do le ho bung ku kitela ho bung ke khen hi tiala de da nei ke na ha chu tua he hon hubung men chom ikibol be the na yong helam khana se dinga chu SCC KBC ti ho yong he ho nammen phungmen to ikai ma je wa chu wa hin a chi missionary ho akona hungke khen na ma chu aga hina la hi a chu ma tha akibol long umbe se lawa se the hi ahile e ho society sunga hin Bible sim ho hi atam zo in sunga iti seidam aman lau cha hi lo le zu ni sani hi lo le nok chon ho hin tulai khang tha te ya tam zo mit mo ji in Bible sim sa ti ho hi om ji in ele nang lungge nang ai dana chi hi ipi kilo le phan te na gel
TTS dunga yong hen tabang chu hongji in ke yong kanagel thowen ama ho hen anu apate hen chutel ama ho yong hen kisem phat ding thil phalo da ha ding ti hi adoy hi thodi da nen ami changche akido lo wang chun he ti chu gel khana ne ye wa chungji wa he ti chu ken ya chu kisem phat nam ne yong le phachu me ti chu gel na khat chu nom nan ewa lam chu ma chu pipil a lam kai ding he ji chun pipi sem phading pipi kai hoi ding he ya chu lo ne hello wa hele judon kitio chu mi pi ki pal na the yong hoi di ham ti yong ki el tha hi ye chu bible sim je nga he wa nga iti ho da la de lo wa thi yong amen tenle asim do nu nga yong phade lo yong amen iti he ya chu gel dan khana ka gel chu hele mi pi kai hoi ding mi pi sem phading mi pi jan ding a bible sima ki ho chu ati la bola pa na hin khudi ne ho la wa ti chu ki de hi hin khudi ne lo ai lo wa ju don sa wa ho hu yong chu ki kham thei lo hin ki sem pha na ne khan le a phai ti chu ki yel tha wa ngai lam kai ding ho bunga mi kai hoi ding a chu ga gel pa na hele a cham kim dom a pi hing dom hon bible sim le ti chu ki de hi nang ma ngai dan chu pha ka sabun tu lai khanga dinga hi bible sim ding hi mi pha mai ge la dinga hi point zu kham sawan jong bible sim the ji chu ki khial hin hu tha ki khial na nei thea hi le ama dinga ama sanglam piang chu mi poi hoina nei the ti mu do ovin abana dingin christian te adi a Kuki society sunga hin haubung sungti ta lawa za hlang langa hi ikilung tu lo naw ikitu mo naw hi ipiti ki bolle ai ho dinga ki tu na le ai lo le phat chum nam dem ti na longgel them khan hi se ku thei ki ke ma changel dan en wang ikito thei lo naw hi I ho yong hen I ho bol yong hen pu hen te ho wa he lu thu lo je wa he hat lo no hi ki ha mu hen te ya kala chu ya chu sem pha na dinga chu ho wa hen ki hat je le na ho wa hen ki tu lu je hen lang christian hi now he I hat che na theu khat he le I hat mo now ki to mo now ki bau now mi chang wala hat lu no ho yong he be che ente ti he ka ta san he an la che ha he ti bol dam ti chu se ha ta kha chu he alang pia ga se dinga chu christian he now he so tan he wangen hat lu ne dim se nin he chela a chu che ki to lu no ho khen no lam chom choma ki khen no ki to lu no he om he vet le ho wa I hat lo he ti ai ka la he ani na chu christian he je when paul thil ku ven a le paulin christa a chu thil sem tha tai ati hin rang to chuniga kai ma le Kuki christian te he christa to hin ikinai be lo ham ga ati thei de nom jin he chu to a se chol christa ma chu thil sem tha tai ati chu hin christa chun phate chan de tan kium le ki tha en tin in khoyong de in tin ki to mo na bi chang wala ha lo no yong yong be dom din te he as tu chana I to he ho na tong ho yong hi ki hat mo he dam ai chu me mal ho hen ta bang hat lo no to khom the lo no ki khen no ki bung khen no ki na no nei he ho na tong ho hat lo yong he dam ti la ma yong chu gel thai ho wa hat ding se le christa
det ta ding cho chu ha lu na dang ho pai dai thei da chu gin sa dei hawa hat na ding dan le hat be ding dan thu nei sei pu chu ki hoding chule avazau si ding aman lu ding dan ka he bin ka ke pa win chule nang ma gel dana bible simna hi ipi pen ngai kho penam na hin sei pi thei de Bible sim na dinga he Bible sim na dinga he Bible sim ho he zat amin loi khan jong asei do yeng chu degree nei nom na asim jong amin ewa nga kho pena ka he chu le kipi na pathen na tong ning ho na tong ning a kipi thieng na pa hai kho tenen khala nei he chu degree mai ma hello ding ho na tong ding thil phalo sem phading a lo ho lam kai ding iti chilung thim chu ge la kipi ding he an la kipi zo na ding a he thil lang a the be se pun ta san ita san na hat ngai na isi ta san na chu ha na hai le kipi na he thu jab ding hat jab ding gil jab ding a ko ge le hin ta chu I cho chu ngai chadan en ko la nei ahile bible sim nom hodinga he nangin ipi sei pi nom na yam ahilo le vai la nom nyau cha he jang la na yam Bible sim he secular langa education mai thip ben ding mai yong chun ka ye len he chun Bible sim nom chun ho na tong ding ka hi pathen na tong ding ka hi ti hi agel ha chet na wa secular education a degree del na mai ding ki ti pa he apai la wa thiang se la ho na tong ding a ki ho na dana chu asim diwen ka de nei ki pau min bible sim nom zo si dinga pu lo jem sei kholinin nyau cha he jang le hin sei chu hoi ta in ki ngai tin tu hin break chom cha na lau tin chom kha zo le hung nung lot ki dewa hin ananga utte
zem sai kholin to ki haulim naw chom na ban zamu hitin pa thu theology langa na lot ke ta hitin to hin don do num neu cha ka nei kit na lai bi theology lecturer na hung hi na hi kumizan hitam a hi lo le BTH sa hi lo MTH ni hin sim na hi again theina thu de jong na tu de jong ka ta sanu vin na cho hi nang ipiti na hin gal da na hi lo le ipilam panga na hin na hung ki sai lin ham ti ka he num ve neu cha nei se pi thei di lecturer ka na hi sangkhat za ko som gel ko kuma bidi ka chaya ko na chong pan hen tu hen kum som ni la ko tabang di dan hetai to chat chun la ke se theong la ti don chu tan bidi ka chaya ko na chu kana pana akima hi MTS ka sim ki na ka pan zom ki hen ya chu a chong chu break de lo in service ti banga ko service sunga chu ki dana MTS ka sim hen ye chun kato na chu kum som ni la ko ti di dan tai Still BTS BD MTS kana sim la ya hasana pen khana kana het khat so hele kanu ka pate hen BTS kana sim ding Bible ka sim ni de wang wa chu asum lang sang finance lam sang he ititi pe dham itabanga thot ding ham ti he ki ho to masalo gel chen masalo wa aina so lo hen ena sona chuka u hen hele aman Bible ka sim na BTS kana sim na chu hung tha henom sela tabanga khu ba chu agel wa lo ti tabanga sum yo en thot wa ta lo hen hele ke hen mes fi pelwa so them ko pha chun za cha jong ka sajin mes fi pelo wa hostel dunga anne ne yang ne chu ga gel ya cha ta he puma chu ki pan le som kha jo hen ka classmate ho chun idea ti zulung gel hen pe ve chu pham te la Presbyterian Church Bible College akana sim he chun ma ho hen scholarship tabang thumen sponsor no bol den kisene to kasele kan sele hobung chom he wang chuna ma hon sponsor e bol wit ka fio se pi ule kedinga chu hai lung na ti dam lung mon na ta khat hong he chun BTS kumli kasim sunga chu ma hon sponsor e bol wa kan chai kumli chu kan chai hen tam sela ka cha hi ti hi chun khong do ding ong chun ama ho ko ma ki pa thu pate chan ka sin newspaper yong ka suen ama ho pau ti chu mi jo hon e so na hi chun bio pawen ki pa thu yong ka sin itia chu hasan na so ta ya cha na ka to wang chun ama ho jal chun kaya cha na yo si yong chu sel pi wen pate chan BTS khan cha yen som ge la thum kum chun ka hong do en kumli yo ti di dan he teng le BD sima ka che kum cho hele sang kha zo ko som ge la sagi kum hatan kumli yo ti di dan he kumli yo wa BD sima ka che ke le ka che na hen trainer ka ke su khan som kha yan chu khut ke su khana lai ka khut yong su ka to men puma chu BD ka sim hen BD chu short hen nan boy ne yong chu short be se hen e chu BD ka sim a he ho bung nei so he tan fi ka fi ho yo se chu bung nei pi tan ke si ye chun boy na hom je men MTS ka sim lai hen nat masanga kana kisu kha ko na ka het lo ka sunglanga kisu kha na ma ha hot ti di dan ten
cho chu hung do a symptom ti dane cho chu do a doctor hon he thei alo ya cha kona tung tun na ka nei jin class chi di teng la ka tho a class a ka to a sa ta ga to a stem la konkle kina ruma chu kaluk ki ji yong amen tawang na jong su kana nei tawang chu ha sa thimen mt so kana simen chan ge hama he kasim ka het be diong su ka het mo mai the he dam lo them pu ma kasim tia chu bts bd mts kana sima sang khat ko som ko le kuma mts kan sai sa ko na chu kapan na tu lo theological seminary a he lecturer la khong pan kit khong pan som ti di dan he chan chu BTS, BDMTS kasim dan to sim yong ka se tha hai Bible na sim na hin ha sa na tampi na tu yo ho hi Bible sim hi le pathina to he no poiti aki he chin na a hi le to num khat ka nei be kin na live in Bible sim ban lai a zule sa a hung kinung chona hi lo le tu lai chapang cha Bible sima zo lawa hi lo le exam ho and fair means bol ho kunang gel dana ipina vai ha pi no ma hi lo le nang gel dana ipji pen hin te tia me ken pathina to na sunga Bible sim sunga jong hi unfair means bol jong da lawa hi in Churchan pura ECT college ang ko ka masang laya anaki jing kha hi na chi unfair means bol ja akino do ti kha hi na ki jin so hi ipji pen hin te tia na ki a hi lo le tu lai khanga dinga hi na lai am tiana kena ma chu ke ho TTS ayong hi zia ke gel dan hai class 10 dung 12 dung BA dung ana bol khasa ho hin te tia wang sakala ai ana bol kha ji wa chu BD alo MD hong simu wa yong he ji cho tho do hin te tia sakala alang khana chu gel le Christian hin hua pathin he na thasam thoi dham ya chu choyong bol chu cs alu hin te tia chu ka la toyong chu lo theological seminary ayong tabang bol ho chu ji chu ke het ya chu kana sei pi ji khat wang chu hele Nehru chu tusim ka sei pi chu Nehru hin khat ve exam bol in hele exam hol sunga chun spelling khat ha tapoi na chu get li ti ho spelling ha lo ta chu hello phana chu aloi pa hin asai pi le asai pi a chong zo sut de lo hi ye chu ama ki gotalo ama hello exam hol sunga ki sei pi hi a chu unfair means ke chu gu chat bol tabanga ki yela ya chu gol pana sei pi ang chu ji lo hin tabanga chu kita he kita a tabanga exam hola gu chat ke to bol lo de hi tiang chu kana sei pi chu bon chawa de lo chu ade dia heb khat akhet do tiang la chun ma ho chu particular changa ke sei pi je hin hipi la yong ke sei no be se do hi na tabang wang chu ma hi a hi le ama ho dinga chu nangin thumop nai pi na nai nu man ke la chu degree certificate ne ho thu pi be se lo hin het na pa he thu pi zo hin het na yo se chu ki ne han lang a degree pa chu ki la het jong le a het na pa chu ki mang thein lai de hin het nei ma nei lo in a degree chu tam ta ki ne yong le iman dan chu phachom lang he be se lo de ka lai ya ka mi tam ka se pi jin asim do mai thupi be se lon a het de pa chu thupi yo hen het gilding het thu ding ade den theology langa yong hen
secular banga he lesson na ki ho chu he chai la he su ke di pon le kha sim de tama tam theology subject ho de a he subject kha na le khabu zakhat zani ge ya the choyo siang chu het ngai ki ne chu het de tam dan chu ya chu ha he na he chu phayo ka sai ha sima ha he na he de yo chu phaya ka san exam sang ta pa song chu aphana nei wang el chi sanga phayo chu het na ki ti chu tel so ke de het na yo chu de la exam adi lo ho ge ya bol lo ding na ti ho chu real dan khat kana nei ji he mi ho ko ma chu kana sei pi ji ta bang te ma chu tu lai emi te ho he class 10 sim ho han lang theology sim ho yong le chi chu ka sei pi no ma he hi le panang in Christmas thu a lung lut kit ta hetina Christmas thu isai patchen pathin thu sei ho Christmas up thu sei ho ko local mi men sei da hen lang ti ho na sei na a hi le hi chi pathin thu sei ding hin degree nei te ngayam a hi lo le pin thana di ta nei khat chun pathin thu sei jing thayam ti hi nei hin sei chit pi thei di a sei thei chu hin khodi nei le sei thei yeng hin ai wangan tu la ya ke da na he isim bun lo wa le het gil yong chu ha inten het di yong chu ha na lai isim chana he het na la sam yong ke het be ki na lai se chu theology de a ta wang chu he isim sang chana he het na la sam ho het na di lo me lo ki het do be hin he a chu Bible sim lo ho hen het now het khel yong so khet do wa lo di he na lam cho ma ga se dinga chu pathian thu ki ti wanga chu het bai lo he Bible sun ho yong hen pathian thu su nom le wang wa he asu lo yong tam ta yon yong Bible hi het khelu yong tam ta ki je a chu asim sim yong chu pha hin asim hon asei ding chu phayo hi tu lai de hin we na hele lemen hon sei khelu helu wa le akai khelu ki ti ho yong omji ki ti VTS kasim laya chu Presbyterian ho la kasim hin achi khil khat ti de tan ten na Presbyterian ho la achi khil khat chun thu khil khat han nei aman se chu damlo na hi chon si je hi ti chu ai le au bu ho chun thil di lo hi ti wa thu se sa daw pulpe na thu se sa daw le ama he tila chu Presbyterian na chu ma chu pulpina thu sei na pelo phan ma hi wa mang che ho bung chu mong do ho bung chu man ki phu do ana hetia chu thil khil ho chu tabang chu the chu ai wang e ho la a he theology sang ta ki hlen am lo ya he adi lo ho yong chu ke khen lo tabang le wa he bung loi khan hen tia chu ko he a chu ke ge la chu theology sim hon bo thu se wa de a sim sang hon se wa adi lo wa sei ala sam ta sei leimen ho milam ho he sei sa da the hele phadam tin ai ko yelin he chuwana ka se be num chu theology sim ho sim sang hon bo thu sei na chu hung ki petale ki bol tale lemen ho sun theology sim riong chu en ha gel ki ti hom ti langa ho ko sei no mai ya chu theology sim ho sim sang ho hegel ho bo he thu se ya man ding ka dei
ki pau min la thei tam pi nei sei do piwin a hi le tu lai khanga hin ei ho Manipura Kuki cha te hi atam zo hi pathin thulanga lunglut hian lang ai lo le pin tha nei le nei lo hi zong le atam zo hi gamdang zo na Bible sim zong itam movin na Manipur sunga hin college Bible college Amy college zong atam tan a hi le hi chi gamdang hi zut khal khal ngai te na gel ama hi lo le am ho lunggel khu pi hin te te na gel nang ma ngai dan Bible sima gamdanga chi yong he lam khana sei dinga chu thil chom ga sei dinga chu mi gam mo na ding khat na lam khana ki yal chu theology sim che che hong la mon choma ka sim la gam jong ki mu ben teng le loi khana ga gel tha ki nu chu e la ai sim le English song ki khang hen tin mi gam ka sim le English song ki khang zamin te tia gel loi ong ki thu Ewang chu lam khana gel ki ha bol he til kho ta ka de theology sim hana ki ha bol the ho chu he le Manipur ayong sim na kham se mai achung lang wang chu ka hapun bd ho ge be mai Manipur chaya asang lang Manipur omlo chu hi khala chung lang chu teng la wang pa ma che the Zuk pel thelo hen lam chom khana bol na wa ji khat so hele college fundamental college loi khat hen free BTS BD atasim so MD George Azun jong chu mai sponsor ri kanai pon hi achun lang achun sing ta Bangalore dung Coimbatore dung a chi yong thoe ama ho chun Faisal ha samje sum ha samje free kisim sa na mon chu na hi ti ta te na silanga chu la ti hen azat zat chu ma hi gam mun ding free sim the na ding ti ho chu ya za na chi yong chu men ai wa ngal het nom ta ki pe ta ho ding a chu Manipura he pd ge chu sim chai the to na atile TTS han lecture na hin pan na hi kum somni le ko na ti somni le ko ho he tan a hi le experience ong na ho ma di ta na he pa a hi le nang gelda na lecturer secular lam to a hi lo le Bible lam hi theological lam hi a ki hi na pi men ti ta na gel agi khet na wang chu tam no ram ai chu theology lama he to komen ki sele ho thu tan danga chu secular thu na hen la lam cho ma ga se dinga chu law ayong he ki ya theology sim na ana to he wel tam zo he law hom zemen te ka hana tulaya ke ku kitel hubunga na to hen theology lecture hin hayong le sang som ni ho be me ki sang na alhang pia ka ti an government college dunga lecturer ho na to ko wel le experience ni je mo ko la khat de sang lo men sumla pai lama he ga ge long la ki khet na wa men na lam chom khana ga se dinga chu Bible college ha na to pathen na to ngal ki ge la chu pathen na to ngal ki ge la phazoi tin khat ki ge la aphazo ka to hi tia ha ki la na ti ha chu ni le thum kom se ge he na chu hi le China lam nei taw hitin China question ka hin do nom che hi le Impact TV hung ki bol do Kuki channel hin bol do hi ichan ge ya phat chum pi the ai ge lovem a hi lo le ipiti ki bol be le nang ge la ki khang taw be dem kan het pat pana he ke yong ka mo ge la chu na sa ka sa tho na bol do ho na bol do ho ni te bol do dem ai chu zat dang nam dang ho yong hen
new sam khat bo nei na chom new sam khat phat khat bo nei ai lo wa le tua hen nei thau yong hai ban le pung ma khai ham pung khat ham chu la sa na yong le pi dang na hon nei wa jing ka pat ni hla ge ya nei hi thom na lai cha ko na ka ga gen ma sa pe na chu a bol do ho hen ai lo wa menu ki se yong le na khai lun hen lang ai lo le wa ne hong le thil bol thei ta hi ven ku ki te dinga thil phachom ta bol do hi ve ti chu kan gel chu ai le ama ho ki mu pi diang chu sumle pai nei lo ya ai mai ong ki to yo lo ta chu ki mo he tho ki mo gel tho hen dunia chlaya ho lim dinga hen se yo le thiam yong ki thiam lo dham tia chu ki gel hai chu ki ho ki bol khalo lai na tu ta bang ho lim ne ong chu atwa tu bana khan to theina dinga chu kan gel tho hen iti bol le hoi dham na ti ho kan gel la ya chu la he tamin thu he thomen ai la thu se ho phe kan hong yong ko mi pi ki ha do na dinga ki se hi hom da ham na ki ha do ti chu e mo ha lo na ki ha do ki ti liberation ti lam ko la na shot ta bang thu pi ho chu tam han lang hele mi ho dinga ho phat chum be dam ka ti topic yong stiang le ami yong na sei thei ta mai thi hen te ka hana secular lang hen lang theology lang yong le mi pi phat chom pi the a sei thei na lai hen sei khalo ti ho yong chu phat chom ling chu ki tim khala na ti ho chu ka na gel thoi ka ki pa over ha pa tu ni impact tv Kuki channel ma chal na ding le khan tong na ding thu jong tam ta nei sei pi ovin chale na phat man tam ta helai muna na honga ki ho to ta sa le thagawa ki ho lim khom pi thei ding thu man tam ta tam pi na hin sei pi hin na chunga ki pa thu sei zo lo ka hin phom ovin chale na ma ba na to na tham na hi hen lang na in sung hi jong la pathin phat thei na bu jing hin ka ki pa ovin yong ke pa Pulo Jem Sei Khulin lecturer True Lok Theological Seminary to ikhaw lim naw hi chan chu khong kana na hi tantin akit episode a koi to ikhaw di ham ti hi ananga azingutin chule tuni la impact tv Kuki channel ba jaw si na bonun mangpha